Na kire chukuru ya primary ya Chogoria ritonkorokia mirongo eleibo yotirete maxima na ya nagwiti abone kumania na mpumicha KCP rachitumire tweruare nayo ya mwembe titigeri nyuma araritwa wa murito mbere na maxima na ya mirongo eli na yemwe Martin Mugambi gatoni mweche mpumi kuma county Tharaka-Nithi. Gikeno na nkinyankururo cia gikeno muthenya we munthikira ujura kiri gunto mwanya kiri nthiguru ya Kenya gicigo mbunge kia Mara gitagotigwa nyuma bobo nyuma ya kigerio kia mwankoyo gia primary gia KCP kuma na nto mwanya kwibumire na choro na nkinya na ndiramu ta mwanka muthiru gukungwira elimu na shule yote. Because we have been able to get a child who has our children doing well. Our top child has scored 421 and over 34 wamepata 400, and we are waiting for more as we carry out the as we look for the result. Na bwachiari na nkinyari twa barabara thite bwega kiri kigerio gikibarebumiria kiri gonto mwanya kuonaniria gikeno na nkinyo chamba bwao nontuba ukuruka kigerio giki kankenete na rua neni nyina wa Mark tukenete nontu mwana wetu akumba go perform wega na nitugupagetwa Mangu school ni arendete kigerio ni gikimũritwa muchoge kwambuka wa chukuria mwembe boarding aragwata maxi magana mana ma mirongo iri na imwe arathingatwa ifeithi gatweri wa Chogoria complex ari na maxi magana mana makibao noe Collins muthomi njiro wa Chogoria boys boarding aragwata maxi magana mana me 19 bagwatanirite na Joy Murugi wa Chogoria girls ari rainini wenu. Nimepata alama 420. Nimefurahi sana. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa kunisaidia, wazazi wangu na walimu wangu ambao wamenisaidia katika kudurusu na kufanya madurusu, kwa sababu ilikuwa muda mchache sana kutimiza malengo yangu. Chukuru mwanya kiri kaunti ya Tharaka-Nithi wanachire bumeria kenda gukungwira mpumino. Yeah, and we are so glad that we have received the KCP results 2022, and so far we have received some results for our boys, one being Collins Muthomi, who scored 419 marks, the second one being Jason Monene with 418. We also have Lewis Mondeki with 413. Gicigo mbunge kia Tharaka muritwa mwithira janu wa chukuria Karou primary aragwata maxi magana mana neo chukuru ya Mugunana muritwa muchomba masigatweri aragwata maxi magana mathatu ma 86 araritwa bathatu kuma kiri chukuria Gatunga Junior Academy baragwata maxi magana mathatu ma 99 bari bathatu mamwi mama maumithio maratugwatite makigerio ge KCP kia mwankoyo nkena ira ciari ogo kigerio ni gia KCP kia mwanka muthiru itakaichokerete wara ciari kiri mwanka woyo ara kiri chukuru ya mwembe boarding muritwa rotongoretie ari na maxi magana mana ma 21 na ritwa nkurukia 34 kwirigirwa bagwata maxi nkurukia magana mana kiri chukuru weno. Kiripotera Wero TV kuma kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.